Mascavo. Ebobela. Bonani dumelang abusheni. This is your one and only girl, Dimpo Bay, and this is our first and foremost amazing episode of Ringas podcast. And ha ke tsamaya ke liwani, ke tsamaya le ka Msesho. O kana we introduce mfanaka. Mara introduce Msesho, Msesho. Ya Msesho wa kae? Msesho wa ku Proteasati. Nami ngizobe ngikhona lana. Ya ke ntshwa rona entsha e re qadileng. So we hope guys go tlo ba le rona. Subscribe. Don't forget to press that red button. Thank you. Yeah, kumele sibenze kule episode ukuthi bakhona ukusubscribe kumele sibe. Yeah, like yeah. Plus we have our first guest. Yeah. Guest lethu yokuqala intwana isikhule nayo yasekasi izontshela futhi ukuthi uba. So awuthiyami ne. Umnandi. Mnandere. Voice projection. Niyazi madoda sisonke mnandere. Sure. Yeah, so ngifuna ungitshele ne ukuthi ubani uphuma vawe nodume ngani uyapi ufudumile udume ngani ufudumile ngitshela ukuthi ubuyapi ngawu vele afundile uyazi ukuthi kwamele ucele kanjani uyava yabo so ngitshela uthi yamubani uyava. Yeah, feel mina ngu KB bafethu K901 from eTsatsa kala eMkonti Southside. Yeah, intwana encane uKP phuma lapha eTsatsa ikhulele eGabane primary school. Yaphuma eGabane yathi Almond yahlangana namajita kwaqala izinto obushukushuku bakhona ke feel. Yeah. Oh, so it's so nice. Re kene sekolo kaofela. Ngithola ke isikolo kaofela. Usada di Gabane. Yeah, re bana ba DKPS. DKPS. Imina DKPS. Di Gabane primary school. And then high school yawo Chapela wona iAlmond. Chapela Almond. A rona re rata tsela. A rona re rata tsela re latile ka mapetla tswana ga e re. Yeah. Manje mina iwani ngibe sichizina. Wena wa sodisa wile pasana. Pasana. So thiya mangitshele ne. Uyenzani ne ngoba like nositshelile ukuthi ugeleze eva wenzani ngifuna ungitshela ukuthi wenzani yini futhi cameraman photographer kwenzakalani life yakho usifofu Jozi rejwethu sure afele uKP ushay number ushay production ya composer nini nokuera nyane ema vocalini uyabona siyasipana feel uzibini kathi. Not this like ubina person. Let's say boma compose nyana somewhere somehow if like lyrical you understand. Like when I go my studio like let's say like Pina ngitshela ga man dimpose kubata ntho solo wankaza mawe shapa solo understand. Ke mo ka reng ya understand. Sure. So the vocal go kena jwang? Ke produce the beat na le batla the way ke batlang ka teng wa ntho ki explain batho ke batla so ke mo kenang teng wa understand. Okay, I understand. Sure. So KB ke mang? KB a se o re mshebile no. KB o tswa kae ha hola o fitile di challenges tse feng o hotse bophelo bo jwang a ke re hola different re ka nna ga bona na so wampona ke Dimpo o KB mara re hotse in different ways. So wena o ka bua hore your upcoming o ntse o le jwang? Upcoming yaka truly speaking like nearly smooth. Yeah, nearly smooth. Until ke thola ntho re nka e batla no selent ntho re nka e safarela ngithola like before no sina ntho re reng ra iphile so ke re life yaka nearly smooth unlike no cause ntho e ke iphelela wa understand no phelela njaka nje obvious hasila mfethu bele bitso la ka da at least di charting le nna ke cabalo ga KP ke la fila ka ntho so wa understand. Yeah, a step at a time. Usikile wa release nje yabo. Awu release akho ka release. Manje uzosipaka kanjani shedini unga release? Ngithola ithwa ngithi like khona into engiyiphilelayo ngiphilela ukubeka igama lami lapha ya kwamanje I'm still building something else you understand. Uqalile nini that in your music?
uqala music iqalile 2022 ya uqala straight like ihlanganisa dintho but 2021 ya ke mone ke reng like ke ntwe ke bonang batho ba yetsa ke galla wa understand Uqale 2021 ntwanaka. How I agree. but like start straight ke re ke starta ya 2022 mara, wa usho so good man the day we- Ngala uinstall nini Fruity Loops ku PC yakho? okay but Uqale nini ukuvula iphathini uthi iphathini 1 so uyayenza lapha. awona lapho like truly speaking ngiqale kudala lapho and like sometimes nokhalela kube ngachubeka ngalento le Uqale isitshele Uqale nini kahle kahle. maybe let's say boma like anyeke ngithi ngiqalile understand because ukhutman lam like qala lento le yokucula ikhona like efamily you understand but via production bekinto engathi ayikho at all understand Mara so yeah amavokali. sure ngokucula like bayacula bayazi ingoma bathanda ingoma into ezinjalo understand Yeah. na one time ukhutman lam balikethi ukuligaya i-computer ukhutman layo from letsano understand ukhutman lam naye behlanya ukucula into zama hip hop zama in afaka i-FL athi ufuna ukuyizama obviously i-computer i1 isiblome roomini eli1 umuntu makaphuma athi ngisala ne-computer ngithi ukugangaganga by then benga understand next and ngisase intwana blind yabo nga relax until ke kuthini le app le singenzani ngiyalibuyela emuva because ngihlangana nabantu ukuthi bayayenza lento le understand sure Ubani like angithi ngiyazi ungayenza Fruity Loops ne. Mara mangana idea ukuthi yenza kanjani like ngingela phezulu kucava iBPM angithi ipiano lokuhamba 13 wena macala uvele waya ku 13 or 112 or angithi mayicala like mawuvula like iproject iya ku 90 like 113 Yo, I like did 130 lahlile cela ku shem. 130 Wait, yo a le lahlile ko a ke tsebe le gore ke kene jwang ka bona yo so lwana o sekile wa producer cause nka wa di tseba di tsetse kapa o producer what's it? oh ke taba tsa lona fe Fruit ngithi fruit angathi FL ngiyacaba yabo abantu athi Fruity Loops Ngiyazi. uyazi so Ngiyazi. lwena o qedileni gore be no asizanga mithi soba khona le episode yami nawe ake hani mara ke bona nka re like ona le interest or like at least wena yeah Understand athi eh wathi ngitshele ngeke lokudaki uyazi kunini ukudaki ngicala 2021 nami 2021 yeah nami mekuyi case ukuthi iGrootman lami sinenzima university so yabona mina laptop for into zesikela mara mina ngiyayithanda la laptop leya mina ama laptop ayithu kahle kahle i1 maybe ithanda i1 mina ngiyayithanda mina ngiyayithanda le mina ngiyithanda cause into engathile kuyo angayispanisi ayibeka nje yasemzini nami angayispanisa ngafake iFL ngafaka ama visual DJs la ithandayo savuka iCrick screen cabanga inama ink screen sizokumela kuyela ungavuma wena yeah 21 baba nami sengimdala ungiyekelelini phela nami ngishaya matric nami sengithi hey but the fact that you understand mina into mako yami ngayilanda ukuthi ngilanda into yami 2021 ke ngacala mara kube ukuthi wenokhompanyana like kube nescenario nyana ebhedayo la phakathi kuneGrootman lami yabo mara obviously understand ukuthi hayi lento na lethanda umculo because mina ngisakhula ngicula nasema church so 2021 ila ngaqala le question ngakubuza yona ukuthi ni mawucala iFL like iBPM eva ku 13 mawushaya piano ngithi ucala epiano produce yazi mina ngayenzani angazi umeva boma 9 boma 1000 something kichibi kichishaya piano yabona de ube sidizi kakhulu lo macala manje mina ngizoshaya project like mina ngizoshaya udoti like ngokuthi udoti like uzoshang save ngifake efonini ngizisa umacala yes umacala thi yo boy we shy macala sure don't trust abangani don't trust abangani angukushasha nje ngiba so sishiwathe so yabo so ngicala 2021 mina lento le DP yeah mara ngayiquita manje okay abantu baningi bona bayayiquita back to KB wena so wena ngayiquita like obvious like mina ngumuntu like uthanda ukudream yabo
so ama-dreams wami amaningi like aphelele emoyeni sengisele ngalo leli kuphela bese ngithi ngeke ngikhona wait. ukuyiyeka Unal how many years? So se diphupho le one. Cause like phela kari yeah. nalo many years feel nale choco 2 understand yo ngiyaqala ukufana lomuntu avuka ngithi hayi yabela nale choco 2 ngaba nale choco 2 this year choco 2 sure mara sosele ngephupheli 1 not ukuthi angithi like mawukhula like mina like ngimthuda uthanda ivar mina ivar Yeah, ngiyaqonda ngiyele nale you understand ngeke ngiphuphe ukuthi ngifuna imention ngifuna in at the end of the day you understand so ukuthi le music lo ukuthi ngawuyeli is because of lama mention lawa lama i8 lawa lama goal 7 lama in you music ngalahle music angisena linye ithemba mara ntana la gasibheke ku-industry no sure sibabheke labantu laba laki senze okay bakhona abantu uyabacava bashayile ama-hitmakers bashayile ama-hitmakers bashaya ama-hit adlula 10 mara no masesifunda isitori sabo abasena-nex abanahladla abanamoto basele ngamagochi manje and stuff so wena like ufuna ukungitshela ukuthi awufundi next kule nto lezi like awucabangi nyani ukuthi maybe uyesigela wenze nyani ikhosi nyani shot like uyangithola into ezi wena so uyazinikelela mina futhi manje mina nginethemba ebhaya yo like nginethemba eliningi ngiyathemba ukuthi lento lezi ngihle kahle ngiyayibona understand ngikembula ngayo kuphela bangishaya ipop la ngazi kuzenzakala sasiwashaya ama-crap ngiyakhuluma mara akere music industry how vele u blow up hona le dintho tse tlametseng o di so wena in the meantime ke ntho nkare like o ka yetsa beside music because I never were optionalize music ya holo I never wa kenya music ya holo una ntse tlametseng o di yetsa music at this moment ha o kenyetse chelete o nka etsa eng hore o tshole chelete ne nka spana le machita ka mokasi like since re spanisana ba ka tla plana o retsa jwa it's like akuna planning akuna option engwe beside option ka re close spana le machita zutlo fosta machita angole pele angole like jwang ankele angole song akirine o close spana FL nakshaba FL so go topa ngchita ka sa hao no nantse ke tshuna ngankele ke iplomela la konna batho ba cava ga KP wa spana ba batla spana ba tozikila konna and guess what tlametse ungaye petrol kuloitsa maka petrol understand so ba fitla ba ka petrol tlametse ba see something nyana mara really upcoming and khuluma kanje like ufuna imali kuma yama upcoming like okay ne scheme sami ne group yami ukuthi like abantu ngispana na ngithola like KP I get it as times goes on like the group dia like yeah what if like group nya ha ba phumella to e ha etsa maya ha isa sheba mrao se le setse pending I don't think so re tswa fair yo ntana isebetse re tswa fair lifing a ke re itse motho a rata nnete one thing ke boneng itse motho a rata nnete nna ke rata nnete nnete gore a never ba dula ba le teng one thing ke boneng ne o reng if unana o reng la ideng into chacheya o tshong kwena o ichacha wona na go to chacha o tshong kwena o ichacha bona na ngwana le into khawathea ke no le khawathea not like dokna le faith ka teng ke believe gore ka o fela re tlo fitla mo ka o fela rona okay we no believe ngo reng I make sense la ideng yona ne bile na ke no go ikhatha mara I never have successful ka o fela baba like I never is can't be I can change once ke ba itseng ba believe gore nka most about you aba believe patronal ka ba itse yeah I'm one of those people cause like more lifing ase hangata maybe ha ga 10 ho nka phomela 3 7 years sala la titi ya ka o jwetsa like wamele kusale le number eni wamele at least wena bo mara like youth ya today I take this honestly speaking yeah like ya ha re tshepisi angasitshele ngeyouth sorry guest mara akasitshela ka uthini uDipe wow do you think I'm youth phela nathi si youth phela yeah sikufuna ukwazi kimtsubo mara khani bathuba mara khani ebile e re ke like e re ke se ka re di plekeng tse ding environment e ke holetseng ho yona
ke mtsubo Tsatsa. ba tloella sekolo Tsatsa. Abaqedi sekolo grade 10 ba fella mo ba go tlametse re tsatsa fela because le wa shawela le shawela ba tibile ba ploba shawela ba tlatsa ya tsatsa ke mo batho ba fellang teng because most ya dinyaope ba tswa kwa ba tolula mara like ya rona ina le moya o ditshila obvious mara into nginotisile ukuthi like mara like ama-trackedist la ngaphandle lawagcwele la akusaba ababuyile itsatsa 60% ayibuyi la 40% okay seshne ba ungethe one ikima celebrity like who was born and bred Protea South like wena bathi angithi yonke into inesicalo afuna kube wuwe Sushi Lilian Dube itsatsa Lilian Dube hayi Sushi uqoqela Lilian Lilian Dube yo Lilian Dube ama gasirase tsatsa hayi mina ngikomele sasazi this was le bani Lilian Dube mara ngingezwe basho kanjalo umama umkhongitshelazi mamakho na one thing story wathi bekahlale ba new house ngase yeah ngase new house yeah mara wathi sizwe bashaya umntanakhe allegedly wahamba la Protea South bashaya umntanakhe amshaye like umphakathi ngazibusha allegedly angisho ukuthi bamshaya oh hani kepezinye indaba la kurikazi yabona usushi mara at least mara Lilian Dube angeke sisho ukuthi bekaphuma la eThatha like mostly bam counter as celebrity yaseLesotho beka actor le zakudala maybe mara ezangala baqale Soweto baqala la bese wahamba yeah maybe uhlale bo matrimonio hayi akahlala like bekumele ukuthi sonke siyazi la ukuthi maybe uhlalele ngama 2003 singakaveli nokuvela yo awuyazi onini wena umongo kaveli sesh ayasikatheni age is just a number mara that's why ngimangele lo mekasitshela uK901 ukuthi hey banibani futhi incane 21 ba wabona lezi sibloma nazo yes maqephu sengitshele lana ntwana yami 901 ngishaye kwinamba so no singa expectani kuwe like this usitshela ukuthi usha music onjani like music umusha yayo for no like music mina ngishaya FL ukuthi man hayi mangena ku FL nje kunokuthi ngingene kayi oba multitask multitask piano deep house igqumu igqumu angidlela ngikasite igqumu mara deep house yesha deep house piano yeah slow Pitori sintuzama anke lesh wena nekorean yesha Koreana let's mutsa kimang ano umuphi music ukorean uma 7 leyo masefo inobe suthu lo king anatlile ka beat yeah last time kaka natlile ka beat so niknana go kwena upatalisa bona laba kanjalo bona yibo kwenza something for kibona bapatala mba petrol kuthi ngizobathi anyuka nini petrol uhamba wena usamali hey so ngicela sitshele ukuthi nino singa expectani ngoba no yabona sesondela kuma festival sure ama December time sis so far like before into eziningi kumele sidrop isingile li1 nje ngispanene nje yami uSusho Mdeva yeah then after lelo single maybe mixtape and uSusho Mdeva nawo phela la awuyazi izinja zami la ngihamba khona ihlezi khona yabo yeah top dogs nayo vele angithi nazi ke sifuna ukuthi kube yi special episode so sinama guest ayi2 so inye guest yethu ke siniyayazi uSusho Mdeva yeah lo phethwe yimina ngithi lo beka phethwe lo yinja yami lo mina ime ngiphethe yeah bo phethe yeah mabomphethe for loma minutes yabomphethe so akasitshele ke ukuthi ni usebenza nabo bani kule single beside single askipping single ne siyazi ukhipha single kule ngathi mixtape lengizolishaya fit unoshezishana mixtape yeah sure usebenze nobani ku mixtape like
hayi ama producer. Okay, uyazi ukuthi mina so far ngisibhalene ne-Swords Entertainment. Yeah, ngasibhala no Chris, ngaphinde ngasibhala no Manuel. Studio Moments, Studio Moments. Isotsile akini Swords Entertainment, yeah, igroup nyane evuka khona kaYekasi ngaseMazulu 7. Sure, development yaseKasinya. Awungibalela amajita like I don't think azomind or azo. So far like angazi basayina abantu bayengakhi but ngitshele lawo. so far like uElmpera, uSushi, uData, uPhima. Yeah, angangikho ngalezi abanye ukuthi basayiniwe or basasekwenza kanjani. uData uyamazi ne? Obviously. Ingomela sibe. Umshunqisi if wami umjayivo kaYekasi kwamela umazi. Kwamela azwakale. Awusathi umshunqisi. Kunento izibha abantu kwamela basichaze namshunqisi. Straight akumele mele simbize la. Shinqisi kwamela ufike. So yenza ukuthi sobona ukuthi simletha kanjani umshunqisi. So wena KB impact ewithisitseng phakathini ewebona. Phela sikhishitsi wabona ukufisa. Ufakele ipressure bayi. Akimkhethe pressure. Ufakele ipressure phuma la. Awuna iphela. Uqobuza up there but khishitsi sawo. Awuqhele keep please. Awuna iphela. Okay, irithule. Wena yathola. Ngithule. Yakima tana bapha iphela. Yeah, akusoqedile ipotso ya ka mara sonkotsi mlomo mara go sharp. So thindaka. Relax eluthini, ngimpone pho sofuna ukalisa udini. Ene ngizokhala yazi. Jini. Ene ngizokhala shem. Sure. Yeah, ne ke re ka botsa go like since from oqedile music wow like impact thing ewithisitseng like batho bo sebeditseng le bona ba bona as motho jwang a kere ha re le batho go bona in a different way. Hona le ba ba masantsane ba lakatsa go sebetsa le wena or na ba ba ra KB. Yeah, one thing I keep boneng ka nna fele ne like na ke mtshito mong o unique like o understanding o go etsalang because batho ba ba bana ba shock wena ke iputa wena batho ba ba spana le batho ba baya. Yeah, most of batho fele ba like ba rata KPO ba tletseng ba mbona the way ba treatang ka teng wa understand. Yeah. And I did think about ring like obvious never le utlwane ka mantswe wa understand. So but yeah, ke fing artist nkare hey ngathi sibe yasuya ufuna ukusuka. Next maybe like inkulumo nje maybe Zona like lezinkulumo. Yeah, zona dinkulumo tseo. Awathatha dinkulumo tseo. Batla mo dinkulumo. Why save it for another day guys. Ukuthi right o tla tla o ntsha mabitso o sane mo serele court serele nkanto. Mara o mabitso wa tsa lebitso la motho ke ntwe kholo jwa. Mara if a research mina okay asithathe nezifanga khola athi ngisikile ngacabana ngikuyiselana kodwa ngithi sicabanile ngiyazi ukuthi sicabanile wayekwamele ngikuyise kodwa beka seshne it's not the matter of how you say how nje kuthayekela isisuku kini lokuthi podcast yakho sifuna. It's not the matter of what you say, it's how you say it. Ingaphuma kanjalo ukuthi like maybe ngithi sesh umnyama uyazi ukuthi umnyama mara kusasa uthi ngithi sesh umnyama so kwatile ukuthi uzimpho uthi mina ngimnyama. Yabona like into ngisho ukuthi it's not the matter of what you say. Athi ngiyama vele sesh umnyama mara like ungakwata kusasa umuntu athi umnyama goodman. Tana kutsho yellow boy like ugrand ubrown bakhona abantu bamnyama awu brown ari di brown Mr. Black is brown. Okay bafethu angithi ngishilo ukuthi les like episode eqala nizosixolela if ngibona into yama offside ama red flag like yeah the mistake point share kuma out comment la senzo commenta so I guest yethu vele se ready na ukuthi izone enye le ku2 ukuthi ingene niyazi so athi nesikhathi sethu no K901 mshawe namba ngathi sesizophela asizopheli mari ngathi sizophela yabo yeah 901 ngiyabonga ntwana ukuthi ngiyangithola ukuthi like yeah uyazi ngibongani ngibonga ukuthi uzile like uvume for phela abantu ababhaya bayasho ukuthi hayi le thanda izinto angibongi kanjalo
le rona re batla dimendlele Dimendlele okay sivula ikhampani yamapinati noTimo sekafuna ukwazi mina ngizistoko kahle kahle ngiyasifuna in advance ngiyazi ukuthi bazongipha manje awamele ube iboss bele iboss yami izule wazo iboss mabala kuba strike abasebenzi bathi ba strike lumkholo ngeke amaboss nawayo strike ayithi bathatha umkholo so nawe la unabo ma 50% ku podcast ngithi ngikubongana ngoba uyakhi podcast what if mina kwamele ngibonge wena nami angithi ngizokubonga hayi sibongana ngelinye la sibongana ama-views mawathi 100 and something uzongibonga ngizobona ngithi D KFC lapho ngikho yo ungibonga nge-KFC uthanda ukudla ngithi uthanda ukudla ngitlompulaya kadi hayi sobona Askavo ebobela ifikile guest yethu nona thina mlithi hawo le landelayo hayi ngifuna ukuyibamba ngohlelo ngizobamba ngifuna ukuba host yamampela phela iJimmy ngifuna ukuba host yamampela so kanjutha wayunjutha wawunketha njalo danko sushi danko lapho yeah sushi womdeva yeah bari sushi bari ke mang sushi baba sushi sushi baba sushi baba yeah into zakho uthi ngokurelease ama track sushi womdeva obvious saspana ngithola saspana yeah ngifuna ukukhipha ama EP nyana yeah it's until yetsang awathi awupushe wantona so wena o re sushi womdeva sushi ke mang o tswa kae o tse jwang o tse bana le bo mang o tumme ka eng ha o tumme babo ya utumme a kere a bua rona o tumme ka eng ha be o tumme re tla re motho o tumme ka ntle ha tumme le velo bua nnete fele sushi ke thapelo dinakane fele ntwana yi Protea South ke letsitseng go Gabane primary school high school yona e shaela Waldmont fele sushi womdeva ish ke mthomong yona le ditori tse ngata wa ntshwana re batla tsona ditori yeah like yo tsela e ke vaileng ish belo ke jika ba straight jika iba straight ntshwana mina ngiyazi le ke stethu usushi womdeva ngiyamcaba ngingasho ukuthi ngikhulina usushi womdeva ngimazi asase like angakubi kanje asase usushi womdeva like uyadlala ngizidlala sonke yabo yamazi so abacava abantu ababhekelele sure so ngifuna ubatshele nge-childhood yakho ukuthi ukhule kanjani uthi asukhule Itsatsa siyazi ndazi Itsatsa idume kanjani so like wena Itsatsa mekunelento zeyikimkimi into yobupantsula idume ngopantsula so kule lifestyle ya ube wangena ngenile ntwana nami ngikhuma ngibamba ikaperi left and right ngibamba ikaperi sushi coast tala abantu ngithola yeah until nami ngidaleka ngithola shoot manje wadaleka yeah ngithola ngadaleka kwakho ukwenza ukuthi ngithola yeah so bawudalile jwang mali dala tsengana obvious letsatsilele ngithola story for another day so I know go jotse ka sushi ke mang sushi no sushi akiri no sha music ra cabo sure kile lo interview ka music danko vocalist vocalist rona yashisa Itsatsa isho liso wethu sushi womdeva so mdeva ngitshele uqale nini into yakho music uqale kubani okubonisile ukuthi akunikeza lento le ukuthi hayi man lento le iyami la kubani okayena la idea ukuthi ngayenza something music ukuthi angithi no so ithathe career yakho la sure ubani okayile idea le ukuthi ni okay no ngathi into yami music uNkulunkulu mina ungilethele music I feel like yabona lo muntu oceda ukumbiza uNkulunkulu uyo ongayi lento le ukuthi ngosushi womdeva Kenani waNkulunkulu Kenani obvious bekasi Kenani ulethele uNkulunkulu uyangithola shit manje akere itlametse go utlwisise cause like obvious yabona no kutlule now obvious music nna ke rutile intwe nka itsho uqale njani
ngacala feli sozinongintshilila ngithi story sokuthi ngabe KB bekaluka biza abantu esigela ngithola feli abanye linye time afeli la eKasi angithola Yeah. belicavana neholide angithola Yeah. malilo amtshela ukuthi feli ngishaya inamba feli Yeah. le time la ngiqoba sayi studio eshawela ila bengiqala ukufika e-studio G9 2019 ubani Unigos. producer Migos Nigos Nigos. yabe ngibaye nabo Nigos Hayi abo same that. Unigos amagama like awethi obvious. khona useshi lePitori Yangithola Khona, ngakuthola into enjalo into yeah Umiko Yeah. saseshawela. manje ngashaya itseki awukhuluma yi obvious obvious sifanele eshawela ngithola yeah then ngajika kwa twist feli since bengishaya hip hop yeah feli ngashaya hip hop since ngibona ukuthi man hip hop angiphumeleli ngenzani ngangena estradini ila sengiqala ukuclever nami sengijinda music ngithola ube wakhwitha yeah Which year, ngingakhwithi like, Wakwitha 2020 yeah ila ngijinda music sengiqala ukubona bona ngithola we yaqava high school istage nje fever, high school awu fever. yebo yazi feli ma music ngabuyela boma G11 ngithola so unkile break ya 3 years mata obvious akusibreak boma 3 Ase years 3 years. Ake o ametse aka uqedile nini? 2020. Iqalile Uqedile last year. 2019 ngeke 2019 obvious ngithi nyamakhala 2019 yeah 2020 ngajinda 2021 ilabe ngishaja 11 ngabuyela 1 year ngithola Eh because uqedile 2022. yeah Ha. Eh. yeah wamtsiba lwena sushi obvious nakatsiwa ikasa ngithola Awuthi awu umntwana kenjut kasi. wethala so Mara how celebrate? ipiano Ah, uthi- kathi- Ufele. Ah, sinafele. Utume kang. alake motho wa music ifela Vocalist. asina felepo asina wa dintho tse wa ntshwala mo Ntho tse mapotjwa eng Oh, ke sucho Ususho mtebo mtebo. Danko. So utswela tabeng tsa mapantsula usa. ya uqale nini ipiano uqale nini Piano, Ngoba no G11 mawubuyela Ya, mangibuyela. awubuyelanga sengibona hip-hop. ukuthi hayi hip Hip-hop hop man So ngithola libitso la Sushi Mdeva o iphile lona. Libuya How do you know ngaphi hip hop? legama? Libuya Kapa- ngaphi legama? fele for mina wona le gama leli usucho mteva ish libuya boma G11 ngithola so zinongibona ukuthi suchu whale ngispanisa suchu whale before hip-hop. ngithola ya ngiyabona suchu whale emapiyonini mfethu kumele ushaye elinye into Yeah. sengishane Into evaram. ngithola into enesosinyana ngavela ngathi sucho mteva la ngibloma igama And shemo itsetse pere ngithola Sure Mdeva. Sushi Mdeva. alivele la bloma ngithola ngabo sucho mteva 20 2021 21. yeah No, usipane nobani lakhe? 2021 2021 i-first producer yakho kupiano. Who was your first producer? okay 901 Kina 01 if 2021 angakaza release lo muntu usho ukuthi ama-track wena asase studio. yeah ungasho kanjalo fili Mara Asanda ngiyakhona ama-track releasing. wakho engiwaziyo mina phumile. Usipane nabo bani abanye okay asibekele. Tama obvious tsetse ba go spanele bomang. Wa di file bona ba galla spana le wena ba tlo go yo sushi. batemve Bakhale jwang asipane. Spanning. Akere ba bang Mo ba ba galla bang. maybe motho o shebeletse o galla spana le sushi. Oh, usho Hawu. nina. Oh. Wow. Ababhanyana Spanele manto anake. Okay, ari khathi ba kokasi ke batla ke a caba spanele batho ba goti industry. Sure. Ke bomang bantu anake. afeli na tshetshele DJ Fara afeli kaspana le Infinity Music afeli yeah tsona ngare no antshona Ba re Yeah, ka sure. release the track. obvious also buyi feel antshona Awusobuyi. because re qeta di shaba ma track no antshona A shebile ba tlo release the tracks out. akwamele If ba release re betsa. yeah siyabalana Siyabalana. uzozrilisela Ke tla be ke di siko le balata. ngithola Ngoba mangama nama labantu laba lucky laba ama-artist kakhulu amapiano laba siyabaphumelele singasho siyabaphumelele sure banokuthatha intwana ekasi bazirekhodise mara ama-track bawahlalise estudio bangawakhiphi benza ama-vox manje sebashaya ama-vox as long mina ngizwi into bengisha lapha ngiyakulanda ndoda angilandaba nokuthi ithrekile ayithi akabani uzovele ngifunani engomeni yakho athi track 1 DJ Fada track 1 singiyasha ukuthi uyenzile DJ Fada sure athi DJ Fada track 1 athini igama le track 1 athi alifake ngathi liku mix yathi Sure. boma 100% mix into ezinjalo
Sure. Kumele i-one isingile mara libe nanento lokuthi 100% production mix. Wena angakufaki nokukufaka lapho. Hayi le inzima ngithola. Enhle kuzobonakala mase kwenzakela ngithola ukuthi untanga mase kangidalile ukuthi kuzovayani fila ngithola. Into like obvious. Sizobona la. Utomo lwantsha beke o batla ntho yawo o wa mtwella fela. Alting uba sinayo mfethu ayawuthusi mfethu walatika mthu mfethu. Ngibuza le question ngoba ngicava amanye ama-upcoming vele enzakele la ngile. Sure. Recorder nama-artist ahoti blind. Mara ama-track awaphume like sikudala bo. Afili. Ma mina into ngabatshela yona fili ukuthi fili mabakudalile maka nje ungawu umoya yabo. Umoya Yeah. Into emele sisipane mfethu ngithola yini. Vele izinto zayenzakala izinto zomhlaba yabo. Ile angithi kwamele udlule bunzimeni. Yangithola. Akekho Yangithola. Yabona leyo bamshaya ingoma uzophumelela yena lo muntu omshayile uzobheka lo yaso yakhuphukile. Yena lo uzombheka kanje ngiso uzobona lo lekangidala. Sometimes you must use your mind mfethu Ungathatha ukuthi bayikudumi le hayi. Ka ba ntume tametsi so. Ngiyakuzwa. Fanisani masingabantu bafethu. Motho ke motho ka ba jotho. Asiyeke le. Asiyeke ayi. So si expecting kuwe manje like khulumela phezulu kwama project kune something ezayo manje. Yeah, ikhona something yana lento le. Ntwana 615 Obvious i-album mama vele no ngathi ngashaya ngifuna ukukhipha mama singile ngithola. singini Yeah. ntwana. Hey. Obvious. Le re jwetseng re Asifuni noma singana amadatha okukhipha nozosikhalela lelo langa lelo mama due date mele si release. Ma obvious khona no space. If ever is tametsi le hustle a ke re utse o hustle tametsi hustle make sure pina ya. Ma no yazwakala. Esikolweni almont kune wifi Bacwela. Hayi ukuthi ngiyazijutha le. Ma uNkulunkulu naye for isuccess yakho akakutshela ngathi sesh ngizokupopisa ngiyi17. Uthi ngizokupopisa hlala ethembeni. Nani into ngakutshela ukuthi ngihlala ethembeni. Iyathwana. Angithi ningimele. Asukumele ngokuthi Yangithola uzilise. wena uNkulunkulu Angithi bengikufakela uma example into enyama. Yini ngathi soyabaseleka. Relax sila. Abaseleki. Obasetsa ke. Ngiyadlala bafethu obvious ngizorelease no. Tametsi re tsebe date re tsebe hore Ithi September ngikavi date September file ngithola. Yeah sure. Sifuna ukuhlala la ebaba uthi bese ke utlo ka September ka di 7 tla bese go botsa go sushuva ya. Obvious. First week ya September di yawa. Yabona yavayisela na September, October, November, December ngithola kanjalo. Yo keep at Yeah, December. zinto zakhona ma so release abafethu. kwamele Ngithola ya ukurelease so release. mina ngiyacava udumile mara engaleyo ndlela la Yeah, usenesibane sibhayo Ngithola. Yeah. lesinye isibane ukuthi ukhipha ama track abantu bakumamela Yeah. ngeke ngizoloku ngisha ama track eni Siwabeka, wafankelani stock fair Badlala i-stock fair. Mfethu. You must keep it locked. Ah. Nina niyadlala. Hayi. Ngikutshela nomduno. Ukhipile locked naye ufihile. Into ezinye ukhipha lezi ya. Namusu uthi nami ngiyakhipha ke. Abona ngifana naye Is kind. abantu nami ngiyakhipha. abaziwa umuntu abaza umuntu Sure. baningi kabi maybe maranda Mina ngikushayela example ukuthi nomduna uyakhipha. wena kulamafeni akhe maybe unabo ma 5% hayi kabi uringe va. 1%. Ngiyanthola. Ile noma angawabeka mangakhipha obvious. sibaningi Nami obvious mangikhipha nizolalela nibaningi ngoba ngiyangena kuma TikTok, Instagram niyabona icontent yaphushe. elokuqala Nama views ayabona. wena ufuna ukutshela ukuthi le episode le yamanje lesishuta no izoba nama viewers abhaya sacala Ya mina nginethemba. nethemba Thank you. mara ntwana ayihayi kwamele space reality obvious. kwamele ukhiphe nje like no Yeah. sikhulumele like serious kwamele nilungise ama track Asokhipha. Obvious sokhipha Reke re ningasaba. jayile. lele enilikhiphayo lele ningizuselona fanda Ya yilo lizophuma. Abangani. Yeah. September uyasithembisa athi September idate September sizokutshela bafethu. idate nanoma
Ifingeke Aningawari Eh, ngithi, kule- aningawari. Boma surprise episode intonyana. yobu-2. Episode elandelayo. Surprise. Episode elandelayo ngizotshela Yangithola kanjalo. Yeah. Asibekeni kanjalo. kanjalo Kanjalo. idatha lenu ngokuthi Yangithola. bayeza abangani. Ya abangani fisi. So sushi wena if o batla o tholagala social media platforms good lo bua ka di TikTok no Sure, o ipitsa sure, ka sure. mang Ke Sushi mang? Omteva. Ke mang? Ngwantshola Sushi Sushi Omteva, Omteva. fela jwalo Kanjalo. pele batho ba tlolela go sushi na le sushi Na le sushi, nna ke sushi. Sushi. Ngwantshola. Oh, sushi. Ngwantshola. Oh, it's in sushi. Oh, yebo. Oh. Antona ka nna ke batla ho ba shapele ntshonyane e-1 yana. Ah. Berekisa mo o etsa something. Ah, Ba some shapele something. Ba shapele something yana ba o tlo re hayi man. Nkare Le nna ke tlo e pata phone eo. Just bazwisi taste ifile ngale track ebe silishabo mafanda ifile. It's in keep your stick. Siva stick some. Siva stick some ifile. Let's go KB. Kukhena 01 Yeah, musibawunos. Ngoba Sibazwise boma something bazothi yana. ngiyachaya bazothi siyachance nethini lami lana. Ngithola. Awuyazi. Singathi labantu laba Ama-celeb kanti abazi ukuthi ama-artist ama-vocalist kanti abaculi. ayifika as-act la bafethu mara ngisasho namanje if une-story ocanga thini singakhona ukusiza omunye umuntu uyazwakala Ya ungangena. We are here for you. Awungangena la urinye sibesenze ube izinto. grand yabona into ezinjalo ringasi podcast show bafethu sisonke Ngiyabona iyadlingwa la. Yeah, kuyaringa. And Kuyakhuluma. again, if Like ever that. motho o batla o promoter brand ya high, like maybe o na le clothing brand, o ka nna wa tla mo wa tlo re bontsha brand ya hao. Ra vele ra ba encourage wa bo. isheka VLC la VLC. yo mikakhuluma uDipheza simnakazi Yangithola. Ho Ay, ngiyakhuluma sha. ke kake zero. Ha ke bue le lona. Ha ke bue le Awubona lona. ba Ke bua le di-friends Rikai tsa ka. studio O na le brand. O na le brand. ah O na le brand because ne ke bua le di-brand owners batho ba nang le Oh, brand. hore ba Ke ba zwakale. jwetsa hore if ever motho a feelang ka go batla ho promoter brand ya hae a nka tla a tlo go joina a re jwetsa gore brand ya hae e qadile jwang wa bona ha e batla re na le viewers sepayo thola no eya kosa for future purposes ha re kgetsi how beggars can be choosers. Oh yeah. Ah no yazi. Push. sizuse kancane faka le vocalist phela ngeke sibazuse yonke ingoma Sifuna ivocal. Vocal phela Ngibeka ungayinyana ke. mara neza lethi Ngithola. yilo lelo ngizuselo Ya yilo leli. Ya yilo fili. Abangani fili yilo lizophuma. bese la re play mara sa khutuma hae ba se batla go play ma ele bo sushi ba re etsa Amele sinjayidi. how ba bona release September 8 Akabalata satsa ba bangu. hayi sikumamele Hawu yazi. yo basketball ka pina Vale, kanjani. awuthandi isese salula Ngithola le etsa ntho tsa bana ba keneng Obviously ke. Naba abangani bangithanda njengomndeni. Babo mama told me not to just abangani. Naba abangani bangithanda njengomndeni. Babo mama told me not to just abangani. Naba abangani bangithanda njengomndeni. Babo. Dango. Hayi, yile lesingile lesulu ya kwamele liphume kule month le August ngale fandaga shoot yi-25 September first ya September at least mara ke yena utlo ka ya sushi mara September Yeah. obvious September ne ya bafethu seshawe isikhathi no thina noSenzulvali so sisho Mdeva angasitshelanga yena wonke namhlanje so sinengazi nani ukuthi sikazobuya Dango so mazi kahle
sasho namanje if uwone offside or something yana wena comment la she comment ngakhohlwa like usubscribe share poste kuma WhatsApp yenze kuma Facebook ukuthi ni batshele ukuthi iRingas podcast sekhona akhona amathins asezathu abafethu amathins okay anizowacapha Yeah, Siba ba wacapha. tseba. siba WhatsApp Awuyazi. okay Oh, se ba re tseba. Bartsiba. So Yeah. kunenye episode. Yeah. Danko.